Nk'uko NESA itangaje ko ibiciro by'amashuri bigiye kwiyongera uyu mwaka wa 2025 bizatangira kwiyongera ku no mwaka wa 2026, ni ukuvuga ngo uyu mwaka nuvaho ibiciro by'amashuri bizahita byiyongere kandi bitumbagire bidahwema kuba barongeyeho udufaranga dukenya, ariko baravuga ngo uyu mwaka wa 2026 ibiciro bizaba biri hejuru. Hamwe mu baturage bavuga ngo kwiga ni igihumbi mu banyeshuri baciriritse mu bigo bya leta ngo batanga inote y'igihumbi, ngo none aya mashuri natangira kurira bakageza ku bihumbi 10 tuzayakura hehe? Ubwo ni mu baturage batonya batishoboye bari mu cyiciro cya mbere nibo barekaramye bavuga gutyo, ariko nta kundi leta y'u Rwanda ibihari kugira ngo itureberere, izareba igikwiye. Mukomeze mukurikirane gahunda za Kidasamura muve mu utarakora subscribe kuno muyoboro ngubwire ngo warahombye. Urwego rw'ubuzima RBC rwatangaje yuko icyorezo cya COVID-19 cyongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nta kibazo mugomba kukigira kuko COVID yabaye nk'ibicurane. Ugize ikibazo kwa hano makuru watwandikira kuri WhatsApp kuri nimero dusanzwe tubaha, ndetse ushaka watanga n'igitekerezo, ushaka aricyo tugusobanura cyangwa ushaka kudufasha waduhamagara. Hari akazi kabararikiye, hari akazi kagiye kubazira kuno kwezi kuri imbere, nzabaha nimero z'akazi mubashe, abantu mufite ubushomeri mubashe kujya mu kazi. Reka turambura amakuru, iyi yari incamake y'amakuru. Nk'uko NESA yatangaje yuko ibiciro by'amashuri bigiye kuzamuka mu buryo budasanzwe. NESA yatangaje yuko umwana wishyuraga inote y'igihumbi agiye kujya yishyura ibihumbi 5, wishyuraga ibihumbi 10 amafaranga agiye kwikuba kabiri akajya yishyura 15, wishyuraga ibihumbi 100 agiye kujya yishyura ibihumbi 300. nk'amanivasita agiye atandukanye yishyuraga nka 300 ku kwezi cyangwa buri gihembwe agiye kuzajya yishyura nk'ibihumbi 600. Ibi byakomeje kuvugisha abaturage hakurya no hakuno, biravuga ngo ayo mafaranga ni menshi. Nimba umwana yishyuraga igihumbi, urumva umubyeyi azakura hehe ibihumbi 10 byo kuriha kugira ngo umwana yige? Niko kwa kundi uzasanga abana bavuye mu ishuri bagiye mu mihanda ya Nyabugogo gushakisha. Wibuke yuko hari umubyeyi ufite abana nk'icumi, abakeneye kurya, bakeneye amavuta, na hepfo na ruguru agira, ariko akigora akabona icyo gihumbi cyo kugira ngo ajyane umwana ku ishuri. Rimwe na rimwe ngo akabura amakayi, ariko umwana akagendera aho ngaho. Urumva ibiciro nibiramuka bihananitse bikagera aho ngaho, ni ukuvuga ngo abo babyeyi abana babo nta kabuza bazava mu ishuri. Leta y'u Rwanda nk'uko ibihari tureberera, leta y'u Rwanda izareba ikintu ibikoraho kwa bino biciro byatangajwe kugira ngo ibashe kudufasha kugira ngo abana bacu babashe kwiga. Reka tugaruke mu gihugu cy'u Rwanda, aho inama njyanama komite y'uturere cyangwa y'abayobozi bagiye batandukanye bize ku miyoborere y'abaturage bo hasi, ab'imidugudu, ba mutwarasibo ndetse na ba mitekano, nibo iyi nama yizeho kugira ngo ibahereze amawayiza. Aba bantu harimo aba mudugudu, ab'insibo ntibajye bahembwa, ariko hari igihembo leta igiye ibagenera, kandi iki gihembo barakibona cyitwa isimbura mubyizi, ariko bagihabwa rimwe na rimwe nko mu mezi 2 bahabwa cya gihembo. Byitwa nkaho bahembwa, ariko ntago bakora inshingano zabo nk'uko zikwiye, kubera yuko bavuga ngo ntago bari buhembwe. Reka tugaruke mu karere ka Nyarugenge, aho impanuka yarayibereye iri joro saa 9 za nijoro neza ndimo mva mu kazi. Iyi mpanuka nahuye nayo yabereye hano 15 ugana 12, aho umumotari kamyo yari igiye kumugonga agahitamo gufata moto akayijugunya munsi y'umuhanda, agahitana umunyamaguru wo yaratwaye. Nyago yakomeretse, ariko bishobora kuba yababaye, yavunikiyemo. Iyi mpanuka rero yabaye saa 4 za nijoro tariki 11 z'ukwezi kwa 6 mwaka wa 2025. Impanuka zikomeje kuba nyinshi mu gihugu kubera yuko abamotari babaye benshi mu gihugu. Reka nanone mbibutse ikindi kintu, iyi moto yari iy'umuriro, kandi izi moto z'amashanyarazi murabizi nizo zitumariye abantu. Iyi moto yagerageje gufata feri biranga pe. Iyi moto iri kwirukanka cyane, iyi moto ntabwo ifata feri. Izi moto z'umuriro nyamara muzajya mujya kuzitega, muzajya mubanza murebe yuko zikiri nshyashya. Iyi moto imaze gusaza ni ukuri kw'Imana yanakwica pe. Uzajya numva n'uburyo igendamo, ibigendamo ijwi yigira isakuza, umva ngo umuturage ubwo